biakamal ka Nuer online TV channel ka jan gwaseme banrodan palpin ka liang ro ani titi tin shala da kuma Amerika ka Queen and Yalan County la so Sudanese tin tere we ka Amerika ka do ba shalat ka jeno janebe ka deport and Trump ka ne diala kontin chali gujeno kuma South Sudan ka ni serious ko shongot che ko gur ko kujamo ken de ken ji South Sudan de ken ke deport ajenda an ballinga jellere me gur jeno mi jiram jidit kan Nuer online TV channel de subscribe ko de letite de kan famala shubkaji ka de notification bell de jetwan anyok ba de share de ja to pin gwa mo de do de gor ke de comment ke de share ko gor kono bantiti banaka link ni chang man banotin gwasa me ken yaman banangach en kuma South Sudan chete kamal okay la men let kuma Amerika je la misala den teme ki me shikana gwarpin pan no an wala shanga baro ga pay ngwaro kin dangro jen dangro de diech ala ne tin kontin tin ji South Sudan pinjere wi ka Amerika ka kor gwade dane shewe me shaling no Trump chene tin wan chega deport win tong wan chi we South Sudan karwade ala wuje ma joga no chaje kam nine bine ko to be nang ne ko tin konte la criminal ke tin konen ya jek sha kalat ajela de dane chikana lar but chi de lan che ben ko chi kum South Sudan che ken no mo ken jela let chi kum South Sudan che meng no ba korbe je to kala kin ma yadi che non je no ba korbe wo kame la dane je dano da gwini ma dan lat ke jim America kuje mi kan kwin enten konde la je South Sudan ena na mo jero ala dan en chiro chutok so ani chan jele ngwado me bana kula right tino gwa ka dob dande ko linga jam kuma South Sudan shala de no nene shala de kuma America no ngare ken ke kume America ko chicken ngo chicken ka gur ko shaga jogno nang ne kun tin cha lok re wich ka America ko lok no loy ken ka jok lok no nang kana re wich ka South Sudan ko South Sudan che independent che jek so ba ni min me shala de weje mon wo shine ne kun gor de ken ganang so jen lat ke widial chukuma Amerika je shulade no be South Sudan dial passport ne ken baga kapchong ko baga deport mu wete e chikir ma yadit ki kwarta ma meroj ka Amerika ka South Sudan mu wete shero ka ji Amerika ka shene ga shega nang chala no ne ko baga deport ke baga woj cha ko lad no te ne te ba fake okay garame shwale kaman malwach no wajen baje deport ba mu wete lo shikir ma yadit ke kum South Sudan chicken ngoto content tin cha yat pinya kuma America wete chicken galalat so gwe ki jeno de kan ga deport ko dan chicken lat ke jen no cha gor gwa the menena okay if South Sudan doesn't comply and take back their citizen in our country illegally then yes all their citizens go back alamisi South Sudan mo te chicken ka lo joko bukan ka benang bukan ga nang ka South Sudan kena ba ne dial kontinent ka America ba ka lo jok ba ka lo ka South Sudan jen do brani kala lo ba ka deportation mean yen ba kan wuji dan yen ba nang wuj la wi dun no na mala tuogo ko me dong china chi ka reling chi ke kuma South Sudan che kuma America che ngot ka che go gur ka kuma America weekend no ba ngot ken ba ka gor she got thousands of people she can deport already but refusing guadame mo South Sudan we telo chene ga chega nong so no me be ka lit ko bene dial country re wojin winami be ka deport anyok jen bene ngwan ba ka fek ene me dol wil gordon winami ene ramelerin winami dong te karan dong me nang ka America dong te ke visa mtre je mi dong der woga je chi kuma je bele nang che benang che benok no bajanang so me ko ni wan ko ka fek me ni content ngar basketball ken ni ram motte ka lado jin koar je ram len jan bang wajen be je fek and decision me sha mega kuma America ko shi kum South Sudan che ken lo che dier kaneka erwa je me mo kwal non ko ne wa pressure be ka Trump ko che lingano South Sudan che we gwa kir me yadi lo je South Sudan lo je ko so je na wale de mi chit kana makaja gor jeno bene dial konti la South Sudanese bu go nyin ka kwaren ne me jenda na gora de tiamya ko kume South Sudan ngode telmi kan loch telmi kirne loch ka ta dana bene ga din konente ka America bu ko lojre wi ka South Sudan ke ja ne me jenda na gore jen go de nyoga ye kel an biata ka mal ban de mu dien bye bye